Марпа Куананамна Иванова, элгәйн хилеген бачотта колоктоого, үлө тыл бетерәне, гражданский килбен беле кахайката, карачылар сына булларынан Сибир жөмчүгеден аттамыт айылгы музейин кахайката, соготок таксидерimiz жактар диетекка сыз паппыт болу. Осколаны бүдерәт библиотекарынан, талаңга каладапшыгынан, магахынга атыгытынан, оны тәңе нәһлеккә депутатынан талылан нәһлек советигер бир сыл сырусутынан үлеләбде. 1996 сыллакка үз бардың олоктоого Иванов Ким Трофимовичтин ыл болан, 2 ол, 3 кыз оғаны төрөтөн, ие албан ата, 2 степеннәк медалинен наградалымыта. 1960 сыллакка айылгы музейгер лаборанынан үләгә кирер. Таксидермиз, экскурсовод, терриятчи, бухгалтерияга отчет оңоротчу, музей түрүттәбит Борис Николаевич кәнниттен 2 кихи болар. Сүйбәттен тақсысыл сыралақтык, мәрәниләқтык үләлән, билеген бачоттақ сыняланға сеннерин, қос сеннерин көрсін, же истас үләдігер көміліген үнәйі олырдон, сайыңы кәмге сир астан, теллейден, син бір түбік үйе сылджар. Бұйыл 91 сағын туалар.